افسانه وصیت پدر. یک زمان در یک دهه آسیابانی زندگی میکرد. وی 3 پسر داشت. ایامی پیری آسیابان رسید. وی آخر شدن عمر خود را حس کرد که پسری کلانیش را جیغ زده گفت: عمر من به آخر رسیده است. به تو مال و ملک در کار است یا وصیت پدر؟ به من مال و ملک در کار است، جواب داد پسر. از وصیت شکم سیر نمی شود پدر؟ خیر، به تو آسیاب و نیم پولهایم را میراث میمانم. بعد چطوری که میتوانی همان خیل زندگانی کن. گفت پدر. آسیابان پسری میانه‌اش را جیغ زده گفت: عمر من به آخر رسیده ایستاده است. به تو مال و ملک در کار است یا وصیت پدر؟ به من مال و ملکتان را میراث مانده روید پدر. با وصیت خشک و خالی روز گذراندن مشکل است. پاسخ داد پسر میانه: خوب، وقتی که من میمورم تو خونه و نصف پولهایم را بگیر و چی طوری که میتوانی همان خیل زندگی کن. بگفت پدر. بعد از آن آسیابان پسری خردیش را جیغ زده گفت: پسرم، عمر من به آخر رسیده است. به تو مال و ملک در کار است یا وصیت پدر؟ پسری خردی غمگین شده گفت: اگر شما نباشید من به مصلحت شما چه خیل زندگی میکنم. به من مال و ملک در کار نیست. به من وصیتتان را ببخشید. وصیت شما در زندگی و من مددگار می شود. تو پسری نغزی منی. گفت پدر. وصیت پدرانه مرا گوش کن. وقتی که من مردم 3 شب بالای هم به سر قبرم بیا. در آنجا به تو وصیت من آشکار می شود. پسری خردی رحمی پدر پیرش را خورده با چشم گریان بیرون شد. همان شب آسیابان وفات کرد. پسری کلانی و میانه در بالای مرده پدر اشک ریختند. بعدی که مراسم دفن به آخر رسید، شتابان به تقسیم کردن مال و ملک سر کردند. به پسری خردی هیچ چیز نرسید. وی حتی نمیدانست که در کجا زندگی کند. پسری کلانی گفت: بیا تا یگان جای یافتنت در خانه من زندگی کن. پسری میانه گفت: خواهی در خانه من زندگی کن. پسری خردی به برادران خود منتداری بیان کرده گفت: من نمیخواهم که در خانه شما بیکار مفت خورده زندگی کنم. من چاروای شما رو بانی میکنم. همین خیل پسری خردی چوپانی برادران کلانی خود شد. شب یکم بعد دفن پدر وی به سر قبر او رفت. پدرش را به نیکی یاد کرده از مرگ او بسیار افسوس خورد و زار زار گریه کرد. ناگاه شبشوی شنید. برگشته نگاه کرد که در نزدش یک اسب شبرنگ زیبا ایستاده است. اسب یال و دم درازی زیبا داشت. زینش زرین و خودش قناتدار بود. به من سوار شو، کجایی که خواهی پریده می رویم. گفت اسب. من به هیچ جا نمی روم. من چوپانم، مالبو نمی کنم. جواب داد پسر. از یال من یک قبضه موی کنده بگیر و در یکان جای پنهان کن. هر وقتی که به تو در کار شوم یک تار یال را دود انداز. همان دم در نزدت حاضر می شوم. پسرک از یال اسب شبرنگ یک قبضه موی را کنده گرفت و به نوک روی مالش بست. اسب غایب شد. وی شب دیگر هم به سر قبر پدرش رفت. پدرش را به نیکی یاد کرده از مرگ او بسیار افسوس خورد و دعا خواند. گشته نگاه کرد که در نزدش یک اسب سرخ زیبای ایستاده است. اسب یال و دم درازی خوشروی داشت. زینش زرین، ابزارش نقرگین و خودش قناتدار بود.
ба ман савор шав, куҷое ки хоҳӣ, парида меравем. Гуфт асп: ман ба ҳеҷ ҷо намеравам, ман чӯпонам, молбонӣ мекунам. Рад карда гуфт писарак: аз ёли ман як қабза мӯй кандагиро пинҳон кун. Ҳар вақте ки ба ту дар кор шавам, як тори ёлро дуд андоз. ҳамон дам дар наздат ҳозир мешавам. Бигуфт асп. писарак аз ёли аспи сурхам як қабза мӯй гирифт. асп ғоиб шуд. вай шаби сеюм ҳам барвақт ба сари қабри падараш рафт. дар ҳасрати дидори падараш зор гирья кард. овозеро шунида сарашро бардошта нигоҳ кард, ки дар наздаш як аспи сафеди зебое истодааст. асп ёлу думи дарози хушранге дошт. зинаш зарин, афзолаш нуқрагин ва худаш қанотдор буд. ба ман савор шав, куҷое хоҳӣ, парида меравем. гуфт асп: ман ҳеҷ ҷо намеравам, ман чӯпонам, молбонӣ мекунам. гуфт писарак: аз ёли ман як қабза мӯй кандагиро пинҳон кун. ҳар вақт ки ба ту дар кор шавам, як тори ёлро дуд андоз. фавран дар наздат ҳозир мешавам. гуфт асп. ҷавон як қабза ёли аспро канда гирифт. асп ғоиб гашт. аз ин ҳодиса чанд вақт гузашт. ҷавон ҳанӯз молбони бародаронаш буд. вай ҳар пагоҳ молҳоро ба саҳро ҳай карда бегоҳӣ бармегашт. дар назди молҳо мехӯбид. хӯрокаш аз акаҳояш ҷудо буд, аммо вай аз тақдираш шикояте намекард. як бегоҳ ӯ молҳоро аз саҳро ҳай карда омада истода буд, ки овози ҷорчиро шунид. ҷорчӣ кӯча ба кӯчаи шаҳр гашта фарёд мекард: подшоҳ донистан мехоҳад, ки дар мамлакати ӯ савораи аз ҳама хубтар кист. ҳар касе, ки асп давода ба болои 40 зина барояд, ӯро подшоҳ сарлашкар таъин карда, духтари зеботарини мамлакаташро ба занӣ медиҳад. аз ҳар тарафи мамлакат дар атрофи қасри подшоҳ саворони беҳтарин ҷамъ шудан гирифтанд. ҳар кас мехост, ки ҳунари худро нишон дода сарлашкар шавад ва духтари зеботарини мамлакати худро ба занӣ бигирад. рӯзи мусобиқа дар майдони пеши қаср ҳамаи аҳолии шаҳр ҷамъ шуда буданд. ба он ҷо писарони калонии осиёбон ҳам ҳозир шуданд. писари хурдӣ саросема нашуда молҳоро дар оғил маҳкам карда, дасту рӯяшро шусту ба сари қабри падараш рафт. падарашро ёд кард. зор мегирист. рӯймолашро кушода, як тори ёли аспи шабрангро бароварда дуд андохт. ҳамон дам аспи шабранг ҳозир шуд. дар рӯи зини зарин пӯшоки қиматбаҳо баста шуда буд. зуд тайёр шав, гуфт асп. дар кӯчаҳои шаҳр дар болои аспи зебои шабранг як савораи либосҳои қиматбаҳо пӯшида пайдо шуд. кӯчаҳо аз одам пур буданд. дар рӯи бомҳо навозандагон карнаю сурнай менавохтанд. дар майдони назди қаср бошад, саворон бо либосҳои рангоранг омодаи мусобиқа буданд. вале омадани ҷавоне бо либоси қиматбаҳо дар рӯи аспи шабранг диққати ҳамаро ба худ ҷалб кард. мусобиқа оғоз шуд. бисёр саворони далер ҳунарозмоӣ карданд, аммо ҳеҷ кас ҳатто то ними зинаи баланд набаромада буд. навбати ҷавони савори аспи шабранг расид. ҳама ба ӯ нигоҳ мекарданд. аспи ӯ чобукона парида то нимаи зина баромаду якбора пешпо хӯрда гашта фуромад. рӯзи якуми мусобиқа гузашт.
саворон аз ноодабарояшон хафа шуда пароканда шуданд. мардум дар бораи рӯзи ояндаи пойгаҳ бо шавқу ҳавас гапзанон карда ба хонаҳои худ рафтанд. ҷавон ба сари қабри падараш омада аз асп фуромад ва либосҳои кӯҳнаашро ба бар карда саросема ба хонаашон баргашт. дере нагузашта акаҳояш ба хона баргаштанд. онҳо ба якдигар гап надода ба додарашон дар бораи савораи ношиносе ки болои аспи зебои шабранг савор шуда аз ҳама болотар парида буд нақл мекарданд. рӯзи дигар акаҳои писарак аз нав ба майдони пеши қасри шоҳ рафтанд. додарашон имрӯз ҳам барвақттар молҳоро оварда дар оғил маҳкам карду ба сари қабри падараш рафт. ба ёди дидори падараш зор зор гирья карду баъд кунҷи рӯмолашро кушода як тори мӯи аспи сурхро дуд андохт. ҳамон дам аспи сурх ҳозир шуд. дар рӯи зини зарин пӯшоки қиматбаҳо баста шуда буд. зуд тайёр шав, гуфт асп. писарак аспи сурхи зебои худро тозонда ба майдони қаср равон шуд. имрӯз ҳам кӯчаҳо серодам буданд. мусиқӣ баланд садо медод. мардум савори зеборо зуд шинохтанд ва ӯро бо овози баланд табрик мегуфтанд. имрӯз низ бисёр савораҳои моҳир ба зина асп медавонданд, вале бенатиҷа. ҳеҷ кадомашон ҳатто то нимаи зина нарасиданд. ҷавони савори аспи сурх аз ҳама дер омад ва охирин шуда ба зина асп давонд. аспи ӯ сабук парида аз нимаи зина гузашт, аммо пешпо хӯрда гашта фуромад. зина хеле ҳам баланд буд. ҳамин тавр рӯзи дуюми пойгаҳ ҳам бенатиҷа гузашт. имрӯз ҳам акаҳои ҷавон ба якдигар гап надода ба додарашон дар бораи пойгаҳ, махсусан дар бораи аспи аз дирӯза ҳам зеботар ва чолоктари ҷавони ношиносе нақл карданд. рӯзи сеюм писари хурдӣ боз ба сари қабри падараш рафт. аввал дар рӯи қабри падараш зор зор гирья кард. баъд як тори мӯи аспи сафедро бароварда дуд андохт. ҳамон дам аспи пахтабарин сабсафед ҳозир шуд. зини асп аз тилло буд. дар рӯи зин либоси шоҳона баста шуда буд. писарак либосҳоро гирифта пӯшид, ба асп савор шуд ва роҳи шаҳрро пеш гирифт. кӯчаҳо пур аз одам буданд. мусиқӣ боз ҳам баландтар садо медод. мардум бо ғулғулаву ҳаяҷон ин манзараҳоро тамошо мекарданд. ҷавони савори аспи сафед имрӯз аз дирӯза ҳам зеботар буд. мардум савори аспи сабсафедро зуд шинохтанд. ӯро бо овози баланд табрик мекарданд. имрӯз низ бисёр савораҳои моҳир ба зина асп медавонданд, вале ҳеҷ кадомашон ҳатто то нимаи зина нарасиданд. аз ҳама охир савори аспи сабсафед асп давонд. аспи ӯ сабук парида боло мебаромад. ана аз миёнаи зина гузашт, то охири зина камтараки дигар монд. аз ҳар тараф садои рӯҳбаландкунандаи мардум баланд мешуд. асп паррандавор боз ҳам болотар баромад ва дар як лаҳза зинаи охиринро тай карда дар рӯи майдончаи васеи болои қаср истод. ғулғулаи мардум ба осмон печид. садои карнаю сурнай баланд шуд. подшоҳ ба майдонча баромада ба халқ эълон кард, ки ҷавони зафарёфтаро сарлашкари худ таъин карда зеботарин духтари мамлакаташро ба ӯ медиҳад. аммо ҷавон беному нишон ғоиб шуда буд. вай бо двор аз зина фуромада ба сари қабри падараш асп давонд. аспро ҷавоб дода либосҳои кӯҳнаашро пӯшида ба хонаашон баргашт.
аккаҳояш ба якдигар сухан надода дар бораи ҷавони хушбахте ки 40 зинаро тай карда ногаҳон ғайб зада буд нақл мекарданд. рӯзи дигар вақти саҳар чӯпонписар молҳоро ба чароғгоҳ бароварда худаш ба сари қабри падараш рафт. падарашро ба некӣ ёд карда зор зор гирья карду як тори мӯи аспи сафедро дод андохт. ҳамон замон аспи сафед ҳозир шуд. дар рӯи зини тиллоии он либоси аз пештара ҳам зеботар баста шуда буд. ҷавон либосҳоро пӯшид ва роҳи шаҳрро пеш гирифт. дар ин рӯз подшоҳ фармон дода буд ки ҳамаи лашкараш дар майдони қаср ҷамъ шавад. ҳазор аскарон ба он ҷо равон шуда саф меоростанд. як вақте ҷавони дирӯз зафарёфта ҳам ҳозир шуд. аспаш бо двор мепарид. вай аз пеши аккаҳояш гузашта истода аспашро нигоҳ дошт. аккаҳояш ӯро шинохта якбора фарёд карданд: додарҷон! бале, ман додари шумоям. бегоҳӣ ба хона овардани молҳоятонро фаромӯш накунед. аз болои асп даст афшонда ба сӯи лашкараш асп давонд додари онҳо. ҳамин тавр васияти падар ин ҷавонро соҳиби бахт гардонд. ин буд афсонаи васияти падар.